ubwo muntu ari kubasa kukozesa okutasiya miliyoni 500 buri mwaka ari kukozesa itakarice. Omushomogu ogubira famu ya Dr. Emanarima owasingire mpaka za Vision Group eza best farmer erukushango muri Entebbe Kampala awabahinja bababangwirwe okurise mpunu ente entoche hamwe n'enkoko. Fe famu ya fetwagisalamu ebitundu bina kote mukubera ko mbizi kote ndala kubera ko lusuku wamatoke kati ate kote ndala netunayo netujjaolamu tutundiramu enkoko netuliramu ebyennyanja kote ndala ate netulimamu envendirwa netulindirako n'ente. Dr. Emanarima omukugukando omuhingi owasingire mpaka za Vision Group eza Harvest Money agizire nguniche baskokorera yitaka rifunzire okatunga sente nyamwingi. Kati naku tusomesa abantu engeri okulimira muzungu kyaita urban farming okulimira mu bikutiya oba mu bivera neba tobirimide mu bivera ne awantu awafunda ate n'ofunamu ekingi n'embizi ebimu ku bintu ebikusobola okujja mu bwava amangu embizi kati ngaffe tulina embizi zetulina omwaka tusobola okufuna embizi wakati w'olusanvu n'olwenda naye nga tetuzikolera ku kwota eka. Ente nazo zisobola waliwe tulina entenga 8 ku decimals 10. Reverend Canon Fred Barira, chairman w'ekibiina kya Kashenyi Twetungure Association, atebenkaniisa omushomogu nagira ngu egi niyo shaaha abantu baze kukora bareke kwekwasibura ry'itaka. Tuge omukuzanazana tuhindura ha mitwe yitu twate mu itaka tukore ine cyari gukora cyona akikore namani no bugendesereza no bumanyiruvu namani minji nkagnareba umukazi wo Dr. Narima nakoze saha. Abahingi bagizire ngo barebire byo kutangaza ngo umuhingi nabasa kurisa ataguzire byo kurya okuruga hero kuko zibasha kwirisa abo kuba umatontoro g'enkoko mu yogori zigise enkoko ugaruka ureta amazagu mwene kagumani getorora norise enkoko zukamahuri Amasha gende agokuruga omuntu tubasa kwihamu emyongororwa atuom kwihemu ezebanka enyogori tariko kubasa kuzikora kandi nobasa kuzya ogaruko ozurise enkoko zikwereza amahuri bihamwe sente so nayege ibintu bingi ekemu. Bwanyuma yorutaya yoru abahinji beraganise kugaruka Bushenyi kushomesa abatayi babo okurugo mu bworo. Ocheru nitwe omakuru twaza kumuraho netugaruka. Yageihangwe nerizoba na my Airtel 4G smartphone oshemererwe na data yabusha okumara omwaka gona eri kubarwa mushiringe mitwaro 865 echo nikimanyisa ngo notunga GB 2 zabusha okwezo kuri kubanza kandi ogaruko gume notunga GB emwe eyabusha buri kwezi okumara emyezi 11 eri kukurataho tayayire duka ya Airtel kuri